Da kažem, idealnije je koristiti Tag Manager ili GTM server side, hard code izbjegavati, a server side i measurement protokol po potrebi jer skupa je implementacija jako i u samom slučaju nužde. Kad koristimo Tag Manager, što se tiče, na primjer, analitike, već sam spomenuo nekoliko puta, mi možemo slati u Google Analytics, Matomo, nekadašnji Pivik, bilo gde. Što se tiče optimizacije, kako nam dolazi bilo koja platforma koju želimo da uključimo, da li oglašavanje, gde god, kako god, mi tu vrlo lako, da kažem, optimizujemo naš posao, dodajemo tagove za Google Ads, za Facebook, za LinkedIn, za šta god. I čak je i objašnjeno, znači kada se logujemo, da bismo uopšte otvorili nalog, idemo na tagmanager.google.com, moramo da imamo nalog na Google. Kada otvorimo nalog i kada uđemo u Tag Manager, klikom na broj, ovaj GTM minus, pa to su neki slova i brojevi, dobijamo kako da instaliramo Tag Manager. Bukvalno ovaj kod, čak i objašnjenje šta ide u head, šta ide u body dole, ne mora da nas opterećuje šta je header, šta je body. Ova dva, da kažem, dela koda se šalju programeru. Također, recimo, evo imamo neki događaj, izvukao sam ovdje primjer, neki događaj, klik na telefon kad je korisnik došao na sajt i skupljamo lidove, želimo da nas ljudi kontaktiraju, bavimo se recimo uslugama nekim, nije bitno. I sad imamo opciju, evo ovo je iz Google Adsa, bukvalno primjer, da za svaki taj event kreiramo kod, ubacujemo kod na sajt, na određeno mesto, da li to radi, da li to ne radi itd. Ili da ako izaberemo da ćemo to uraditi uz pomoć Tag Managera, u 2, eventualno 3 klika su ovo možda, gdje u taj tag koji smo rekli upisujemo conversion ID koji smo dobili iz Google Adsa i upisujemo ovaj label dole, broj, trigger mora da se podesi da taj event koji mi kreiramo, to je taj klik na telefon, okida, na primjer, na klik URL. Kad neko klikne na URL, tel 2 tačke, pa neki broj. Prilikom podešavanja tog prvog nekog taga, prvi mora da bude konfiguracioni tag. Kada govorimo o Google Tag Manageru, znači da se postavi da okida na svakoj stranici, da tu se šalje, na primjer, ako šaljemo podatke u Google Analytics, tu se šalje broj ID data streama i pored toga možemo da šaljemo page view kao event, znači da ne moramo da kreiramo novi tag da okida i page view, nego možemo ovdje u tom konfiguracionom da podesimo. I dalje imamo opciju podešavanja parametara, sad ne znam u slučaju da je e-commerce valutu, u slučaju da dajemo dozvolu za prihvatanje kolačića, cookie consent, true, false i tako dalje, da dozvolimo Google signale i praćenje, skupljanje podataka ili ne, i ukoliko se svi ti uslovi ispune, on onda dalje, da kažem, se konfiguriše. Uz taj konfiguracioni fajl, kad je on podešen, dalje se podešavaju svi ostali tagovi. Jer bez konfiguracionog ne možemo da podešavamo dalje ostale, neće raditi.